Мына урматтуу достор, головнойдо атыш болуп атат. Мына бизден жарат алгандар бар. 2 жаран келди. Жарат алган бул скорый помощьта дагы 1 жараныбыз бар. Кырдаал дагы оорлошуп баратат. То есть туруктуу деп айтканга азыр кыйын. Врач жокпу? Врач жокпу, врач? Врач жок, турпу. Yarın bahçeye geç. Çoğunları çatalım çok kara. Минометпен атып Atı da yok. Berbeyi tak, hoca berbe yok. Onu da mı? Beş geldi gibi. Kaçan örgütlenen aşık ettiniz o zaman. Kameracı bularda alır emir. Meni surabıyla alırdık size. Кудай, жаш балдарга тийиптир. Ayakta hoca, Şu avtomata beti kalma bir çıktı şu yerge. Yergeyle verse el çeşme at. Bizi kötü zanıp titişen kardeş bu ata bilesin mi? Aa, bilem. 4'te bilesen şu aydan kamap gördü. Az hiç baytalar mende vardı. Dukuңуздар түшүрбөңүздөр. Dukuğuz görmemişsin. Avto kullanışka. Dukuңуздар түшүрбөңүздөр. Cenaturu. Ben biraz sağlaştı da şimdi. Olar hemen atımdan kadın gider. Avtomat atıyor oğlum. Siz бардыңызбы шака? Yok ona yok. Yok kaçkan. Kardeş. Reklamı diyorlar. Тартпайм сизди, эч кыжаат. Не надо, пожалуйста. O reklamаны бардығын мылтықтарды көтеріп атпай жүрген шептерге бар, осы жерге бар. Біздің ауылымызда тартпай. Oturmaydı işte. Мына урматтуу достор, октун үнү сиздерге деле угулуп атса керек. Bizimkiler önce ölgün, kıtlar şundur ölgün, at değil bay. Kelan keyin maknatta, zandak zandak. Bakalım ben işte bak. Olamaz da işte kalıyor. Мына ушул жактан ок атылып атат тажик тараптан. Aşık, bazılara 50 avtomat bizi cede taşlaşlar, cedeyiz geldi. Cedeyiz. Burası kiralayız abi, bize ok çok. Olsa kaçıklıkta taşları biliriz. Ya bu hazır. O mıltıklı belli etsek. Kapı oturat da biz atar veririz. Bir ev daha atar veririz. Niye gideceğiz? Ha grandım etme ya burada. Burada paloj. Güzel paloj. Жақшылы басқа. Неге? Батырик отыруда. Өткөндө жактан өттү, аркадан өтчү. 2 жол менен видеомду тосуп калып атасыз. Врачтар келдиби наркы балага? Ayniler başladı. Yak uzayın da yaklaşıyor. Военныйлар атышабы? Öde жаққа кеткілеш. Öde жаққа кеткілеш. Мына достор, азыр мына күч түзүмдөрү дагы атышуу башталды. Biliyorsun çöpte çekti. Tekrar kal. Ötsat мына кайтып. Şunza. Таныдым. Жакшы рахмат. Кака кирем? Каяка? Нарзан кіріп оламaz. Азыр военныйлар атышат ал? Военныйлар менен военныйлар атышат ал?
ошонун машинасында жүрөбүз да бектикке содан кийин бул жака келдик биз. Бектик кабыл. Оу. Бражлетин жок менде. Nerede olasın? Неге кетип тастады? Тигинлere çıkmaydı. Ыдырак чыгат. Азыр военныйлар менен военныйлар атышып атабы? Уже элдер менен элдер эмес, военныйлар менен. Мали онда чыгат. Hayda hey! Arzu ederek çıkasın bu. Başta var mı? Бияк менен чыгып турам, а? Урматтуу достор, бул жакта азыр жергиликтүү тургундарды бул жактан көк таштан чыгууга талап коюшуп атат. Кооптуу болуп атат. Өзүңүздөр угуп турасыздар, мына ок атылып атат азыр. Күч түзүмдөрү менен Тажикстан, Кыргызстандын күч түзүмдөрү менен Тажикстандын күч түзүмдөрү атышып атат деп маалымат. Мына яка койчу деле. Kaçıyla кетет экен, ана автомат бер автомат. Кана автомат бер деген жителдерби? Азыр жителдер каяка кетти? Мындайраак чыкты. Үйдөгү. Бияктан да чыгып атат го, мына айылда. Миномет. Мына тажик тарап минометтер менен атып атат. Буларга эме колдонулбайбы чара? Учение болуп кетти го, Кудай сактасын эми. Болуп атабы? Ошол чоң жигиттер. Ушактан атышат. Аксай. Тажик тараптан атылды. Аяктан, бияктан да чыгып атат. Кырдын баш түтөп кетти. Кайердесиң? Алыстап эле турасыңбы? Физиклер колдонуп атабы? Урматтуу достор, абал өтө оор. Минометтер менен колдонуп атат. Мына көрдүңүздөр, мына кырдын башына атканын дагы эле түтөп турат. Бул жактан дагы атыш. Ал эми бул жакта калашниктер менен. Калашникпи? Арзбек, жарат алгандар боюнча. Жакшы, угулуп атабы, атышып атат. Тең машинага турайық. Солдаттар дагы. Солдаттар дагы.
Улуу атаңыз сізге. Bizimkiler de уже koldan otur. Oo, belki Көкташтың içinde var.